उनके समावेशी एवं प्रगतिशील नेतृत्व ने असम के विविध समुदायों को एकजुट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए भी मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में मैं नवनिर्वाचित परिषद और उनके नेतृत्व से अपील करता हूं कि वे समावेशिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और विकास के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ कार्य करें। बोडोलैंड के युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आइए हम सब एकजुट होकर एक समृद्ध, शांतिपूर्ण और एकजुट असम के सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम करें। एक बार फिर मैं बीटीआर की जनता और नवगठित कार्यकारी परिषद को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह नई यात्रा क्षेत्र की जनता के लिए सफल और परिवर्तनकारी सिद्ध हो, यही मेरी मंगल कामना है। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके आशीर्वचन के लिए धन्यवाद महोदय। एटिया अनुष्ठाনৰ प्राय शेष পৰ্যায়ত আহি উপনীত হৈছোহি। বিটিচিৰ ডেপুটি চিফ শ্ৰী ৰিহন দৈমাৰী ডাঙৰীয়াই এতিয়া শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াব। আমি তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ। आदरणीय महामहिम राज्यपाल श्रीयुत लक्ष्मण प्रसाद आचार्य महोदय जी, सबसे पहले बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की तरफ से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर आज इस पावन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधार कर हमें आशीर्वाद दिया है। आपके सानिध्य से ये समारोह और भी गरिमामय हो गया है। समस्त बीटीसी वासियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक क्षण है। इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सब लोकतंत्र की इस महान प्रक्रिया का सम्मान करते हुए सेवा और उत्तरदायित्व का संकल्प ले रहे हैं। हम सभी ने संविधान के अनुरूप जो शपथ ली है वो हमें स्मरण कराते हैं कि यह पद न तो केवल सम्मान का विषय है और न ये अधिकार का, यह केवल जनता की सेवा का एक पवित्र उत्तरदायित्व है। हम सबके लिए ये सौभाग्य की बात है कि आप जैसे विद्वान और आदरणीय व्यक्ति आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम सभी मिलकर ईमानदारी, समर्पण और पारदर्शिता के साथ बीटीसी के नागरिकों को एक उत्तम शासन देने का प्रयास करेंगे। आपके कर कमलों से आज जो शुभारंभ हो रहा है वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मैं बीटीसी वासियों की ओर से आपको हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अहমৰ डायनेमिक मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে মই বিটিচিবাসীৰ তৰফৰ পৰা গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়, আপোনাৰ নেতৃত্ব, পাৰদৰ্শিতা আৰু বড়োলেণ্ডৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিকতাই আমাৰ অঞ্চলৰ উন্নয়ন আৰু স্থিতিশীলতাৰ বাবে এক অনন্য দিশ প্ৰদান কৰিছে। আজি আপোনাৰ উপস্থিতিয়ে এই অনুষ্ঠানৰ গৰিমা আৰু মৰ্যাদা অধিক বৃদ্ধি কৰিছে। আপোনাৰ আশ্বাস আৰু সহায়ত আমি বড়োলেণ্ডক আগলৈ লৈ যাবলৈ অধিক উৎসাহিত হৈছোঁ। গতিকে বড়োলেণ্ড বাহিৰ হৈ মই আপোনাক কৃতজ্ঞতা আৰু শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ। আজি এই অনুষ্ঠানত যিসকল মন্ত্ৰী, অসমৰ মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী
চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, উৰ্খাওগৰা ব্ৰহ্ম, ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া, যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া, শ্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া আৰু পীযুষ হাজৰিকা আদি কৰি সকলো মন্ত্ৰীসকলক মই আমাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত অহাৰ কাৰণে মই শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ। আমাৰ ত্ৰিপুৰাৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ বিক্ৰম মাণিক্যদেৱ বৰ্মন, হেড অফ দ্য ৰয়েল হাউচ অফ ত্ৰিপুৰা, তেখেতেও আমাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আজি এই অনুষ্ঠানত ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, সেইকাৰণে তেখেতকো মই শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ। যিসকল বিধায়ক, আমাৰ MP আৰু আমাৰ MCLA সকল আজি এই অনুষ্ঠানত আমাৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থিত হৈ আমাক উৎসাহিত কৰিলে, তেওঁলোকক মই সকলোকে মই BTC বাসীৰ তৰফৰ পৰা শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ। আজি ইয়াত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা আমাৰ BPF দলৰ নেতা, সকলো নেতা কৰ্মী আৰু আমাৰ শুভাকাংক্ষী, আপোনালোকে বহুত কষ্ট কৰি হ'লেও এই বৰষুণৰ দিনতো ইয়াত উপস্থিত হৈ আমাৰ এই কাৰ্যসূচী সাফল্যমণ্ডিত কৰিলে, সেইকাৰণে মই আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ BTC এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই আপোনালোক সকলোলৈ মই শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ। আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা অহা যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু আমাৰ BTCৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আমাৰ এই কাৰ্যসূচী সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ কাৰণে সহায় কৰিলে, মই তেওঁলোককো মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰক্ষী বিষয়া আৰু যিসকল জোৱান যোৱা 2-3 দিন ধৰি তেওঁলোকে অহৰহ এই কাৰ্যসূচী সফল ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰিলে, তেওঁলোককো মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ অসমৰ আমাৰ মাননীয় মুখ্য সচিব আজি যি মূল কাৰ্যসূচী শপত বাক্য পঢ়োৱাৰ কাৰণে তেখেতে আজি ইয়াত উপস্থিত আহি নিজৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰিলে, মই তেখেতক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। সদশেষত আমাৰ যিসকল সাংবাদিক বন্ধু আজি ৰাতিপুৱা কাৰ্যসূচীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই শেষ মুহূৰ্তলৈকে আপোনালোকে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আপোনালোকে প্ৰচাৰ কাৰ্য চলালে, ইয়াত সহযোগ কৰিলে, সেইকাৰণে আপোনালোক সকলোলৈও মই আন্তৰিক শলাগৰ শৰাই মই জনাইছোঁ। আৰু সদশেষত আপোনালোক সকলোলৈ মই আকৌবাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই শলাগৰ শৰাই জনাই মোৰ শলাগৰ শৰাই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মহোদয়। মাননীয় মুখ্য সচিব শ্ৰীযুত ৰবি কোটা ডাঙৰীয়াৰ অনুমতি সাপেক্ষে BTCLAৰ ছেক্ৰেটাৰী শ্ৰী অমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ডেকাই এতিয়া এই শপত গ্ৰহণ সমাৰোহৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে সমাপনৰ ঘোষণা কৰিব। Respected Chief Secretary Sir, oath-taking ceremony has concluded. May I now seek your permission to close the oath-taking ceremony. With due permission, I would like to inform you all that the oath-taking ceremony is over. Hari Mayari Mathai Rozabgon. এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰা হ'ব। সকলোকে থিয় হৈ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। राष्ट्रगान के लिए कृपया खड़े हो जाए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे।
আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है